Kajing beteng ka Kongres banyak trilang bat ke NPP ha ke HADC kan sasya kerja ha ke wege singsan perthei ha ke election MDC namar ba ke jingle arsap ban keren persya ya ke NPP kat ba ka trilang pat. U Presiden ke MPCC uba Vincent H. Pala ulaong ba ki babun ki nong yalam ke parti ki kwa ban wengno ya ke jingle trilang ha ke HADC bat ke NPP bat ki babun ki laong ki nong yalam ke parti balik ke Kongres kadang sa bat ke NPP ha ke HADC. Henry hapdeng kani ulapan kesan da kabaong baka Kongres ke trilang bat ke NPP ha ke HADC kade hadian baka UDP bat ke NPP kilayat hud balada ome trilang lawan sensyar ke administrator ha ke HADC bat kan long ka jingdu nong ya ki pai ba kawai pat kanong rem baka Kongres ke trilang bat ke NPP ha ke HADC kade halor ke jingpen bha ni ke jingpen kelai ke 6 schedule bat kum ke parti kadon kam bandon ha kaliang sensyar ban yok ban ai jingmut compare lada ki pediang ne em Ulaong badai halor kani kanong rem baka Kongres kalarai banyak trilang bat ke NPP ha ke HADC. Laban kedo baka jinya trilang ke Kongres bat ke NPP ha ke HADC kala syak ther ha ki pat ba baka le arsap namar bah ka sorkar jelapat ke Kongres ke syong ha kaliang persyak. Kumba kalong menta ke Kongres kadan satang uba Roni Vilingdo UMLA na Meliam ha ka ying dor bar thawan hadian baki laingut ki weipat kila pet sengno. Kajing withdraw na ka dis council na marbon ki ong bale pi nang sa apo dis council ngingi perkat hai kata haswa mingin join bat ke NPP dis council ka bangi join ke iba haden bai kajing ke jia ke NPP bat ke UDP talada ka Kongres kam join ke tu gopor lawan ke administrator kan no ke jidu nong jom ki pai ba ka baar ni join ke tu gopor mar mi i ka don ka amendment jong ka siksedel ka don ke jing pen bahal ni pen kelai ke siksedel tengi ong ba ka siksedel ka de ka ain ba ka Kongres ka ain adu ka por jong ba joy bat kiwei ni kum ki badon ha ka parti ni de ban perkat ni de ban don kti kim de pan pen kelak kat ba kimon la de ki nget nem nget ya ke jing thu ke jing kwa ke jing angnot jong ni kum ki rilom nang ne na rilum khasian jan tiang ni de bandon ka views mut ni de ban yo ban ya don tilang ha kata ka views kata ngi trilang bat ke discussion hadok menta kani ka views kiladon ke discussion bonsen hapdeng ke discouncil ka state bat ki bawan na Port Delhi ngarung ai chim menta bonsen ha kani ngi ai ki jingmut tementa ngi dang up ka sarkar ka kan amen kan penkelan yang penkelai ya kani sedel lada nginem surrender nginem perkat tang ban job election le ni ban rem election ni perkat ro ke jaj bru jungi la dai election ni job makna ro de jaj bru jungi kla do iki hok jong ki kamen to yangi la ni la dang ni la ban ye dai ki jaj bru jungi la dang ni rem election ro ni sio bangi job kata kamu da bangi don hang te bangi kwa bor mangi don tangu we MDC ba do we MLA ba don hang te ta ke jing yo ke jing do Kongres kam don re la da we le ne ar ni don ni la ban ye da nila pen bahai kini ki an nisno kata ka badon kamba kat benia ba lanu ke sarkar kan sim karai ban pen bahai ka siksedel ha kata ka por ni berkat ka ijing tu jengi bet na menta ka jing han kata ka siksedel emde na menta jing yo mar kini ki jing ya keren jengi na kermen ba ki pai ba kin snap kin support ki jing angnot ke jongi